Hello guys, welcome back to my channels. Today we are going for catch fish in small river. Oh my god, English. So guys, sebentar kesini ngadan hangnya berkem do thli tidak selenai kita kita teter ke sepik video ada berikut. अच्छा हमको सिखा दिया guys peki gini jaka itu nama thor shibuna mahe. So guys kita ngelapoin aja jaka nukin doang nih fish nih. wow very dangerous. So guys, finally mta. Oh my god. Wow. Ayan na kada, kaway. Kaya ganyan pa pasti kita. Dan sepek connects. So guys, sekian. Ayan ka na ito. Udah pergi mau sayang. Gimana tuh nih? So guys, ini aslim. So guys, kita ngira ini ingin dokang. Gimana tuh nih? Kita ngira ini sibuknya kita. Sekian pedok kita lasna hak kita sibuk. Guys, pek sini. Jangan melayang nih.
ya sibuk yang kita apa ini. Di sini guys, saya minta nila lagi ya kaum. Pancam yang next time mah. Oh my god! Wow! So guys, selesai kan deh, set yang benar yang deh. Sudah kah? So guys, minta in-shot buat kan deh. Uang buat kado mah. Tangan deh. So guys, minta finally in-shot buat kan kado buat uang ke depannya mah. Udah sekane. Kasih tip katuna sa comment via comment box. So guys, in-shot nih. So guys, finally minta nila ada psych yang nih. Kido ro. Tem tengin shot no, ngin bam nang neng, ngin pinjaks nang ne. Dia Christmas besok bakman ni fibra, demne kan klub nang mah. Dah, nila pay siya kabakod sa video. Sa nya siyang next video. Yeah, bye, thank you.